Wewe koyo, deke. Kidero, unaona hapa wakimanage kufungua tuone hiyo mraia ilizimiwa huku ndani. Tunasikia watu wako hapa ndani ya dhati. Mimi nakwambia hapa ndani hakutakaa na amani. Watu wako ndani. Yesu wako pale. Yesu wako pale. Yesu wako pale. Naomba jangan. Apande, fungua tuone. Fungua tuone watu wenye mluu huko ndani. Fungueni tuone.